Cristo, Cristo amado, alumbra en mi camino. Todos. Cristo, Cristo amado, alumbra en mi camino para llevar tu palabra al pueblo desconocido y dar tu mensaje al pueblo. Cristo, Cristo amado, aquí un camino hay. Rimaré. Cristo, Cristo amado, manarreses ayata, palabra y capallana, manarreses ayata. Hainapas con napas, Dios niya ikan. Hainapas con napas, taytayay ikan. Amaya sa hilaway nat, churiyay ikan. Amaya kung alaway nat, wawayay ikan. Sungoy kita kisya iglesia. Kay Bebe Señor nis kasuki. Ibata mo kunang kinyukarara na itanispa. Kay nga Paskong na Diyos nila Mari. Kay nga Paskong na Diyos nila Mamay sa kiyaway na Churiyay kita. Mamay akong alaway na Churiyay Rupi kasap Diyos nila Mikat Chiripi wayra Diyos nila Mikat Hamay sa kilaway na Churiyay Mikat Hamay akong alaway na Churiyay Mikat. Oyarin ko iglesia. Nuka tapas ni Wangmi, pastor nuka tapas ni Wang Chingmi. Imatata mo nang kiham nuka ruraneta ni Waskan Chingmi. Pastor eskang mi problemanchi waka ninchik sa chaku ninchik. Manacho kay ora kuruchwa. Asoy kuruchwa. Cristo está aquí. Siempre Jesús ha. Sirmo nimpi hayarga. Anig do tatare mas pa. Kaya nam kay timbraso na Señor ni Songke. Alguien puede correr. Pasen adelante. Oremos. Oremos, iglesia. O kamame iglesia, alguien que puede reconciliar su vida. Kiyana uatana mananakas na sumang rincho. Kamame kay timbraso oras. Jesús me kaya Songke. Imainam kay Bartimeo Sotillo Grunata Nerga. Confianza yo kay Warme. Confianza yo kay Hari ni Songke. Bartimeo Tajena. Hadari ni Spanisongke. Hadari ora koy ni kipe. Hadari koy anak koy ni kipe. Hadari Dios serve ni kipe. Nyawa kito chakoy ke. May me kasay ki parlay ki Dios wa. Donde estés, cierra tu vista. Busca kuy kuspa. Son mucha kita kuy kuy. Tapos ka son kim kay grato. Iglesia. Uy arriba iglesia. Señor me tapos ka son ki. Warmi imata mo na kinyo harora naita. Pero ni son kim kapay kita sa akin ni son kim. Kapanching mi significa mau kabilanchik. Imainam kay Bartimeo, hay parga Dios manda ya na pakuita, hay parga Dios manda ya ki payakuita. Imainam kay Bartimeo Sotillo Runa, wag na lang paris kas papas, tarelga medicinanta,
Karen ang solusyon ta. Solo kay Banjakoy Iglesia. Ama nicho, kay na chikikasa, kay na chikiwayusak nicho, kay Batahapi. Kay Batahapi. Tiyari ito takuna, hura ko ipi. Ama kinakaicho, kay Sigo Bartimeo Kinam, asoy kamoyay kinabang ni Kimak, kay minanayay, kay mi problemayay, kriinim nyo ka, kay Bartimeo Sotio Ronata, kapis kay kita, kay napas, kunampos, Diyos niya'y mikangke. Dawid kita wish husband ni Mari, ima mo sa kipipasang, ima matrimonio kita pasang, Señor may gawach ka, kichari sungoy kita, kichari kausan ni kita, Señor may tapusungki, ima tamunang kinuha pinay kimiroranayta, imay na Bartimeo Sotiyokta, Señor Jesus taporga, himata mo na kinuhararanaita, niting mi Bartimeo Sotiyok Ronanerga, nawilay na kawari koronanda mo nane, kinapti mi Señor Nerga, hininikim salvaro sukinispa, achay kay tempanas oras, Kristo ni Sungki, sura mo ay wahay ni kita nyo hamang, nanay ni kita, salita ko ni kita, abamoy nyo hamang, nyo abem solusyon, nyo abem sanidad, lispam Kristo ni Sungki. Hallelujah! Oh Jesús de la gloria, oh Jesús, ora con iglesia, ora con, oh Jesús, habari kay Bartimeo Hina, kay Bartimeo Sotio Ronanera, ten misericordia de mí. Tay yaki payay kuyaway. Lispang bihaya surga. Rimari si Mikiwang. Dios miyacha. Ima sitwasyon na pasasay kita. Ten misericordia. El Evangelio es poder. El Evangelio es medicina. Y chaga iglesia. Kapay kita wishui. ¿Cuál será tu problema? Pero Saki kapata. Y vainam. Bartimeo Sotio Runa. Kapanta sa hispan, Señor mga sulkurga. Mau kabilay kita sahi. Ay kabam kambya kunki. Ay kabam simikipas kambya kunga. Ay kabam yung sinti costumbre manda. Yung si chay manda. Ispam Señor ni Sungke. Kare masikuna. Yung si Madaling kami nomanda nispam ni Wanchik. Asoy kaboy nispam Kristo ni Wanchik. Hallelujah. Oh Jesús de la gloria. Oh Jesús. Kaya labas na ito kong puso. Amakin na tayo, suyaw chuniyay, sumulay kichay buwan. Amakin na tayo, suyaw wawalay, sumulay kichay buwan. Sumulay kichay kustay, amyawan, kurin na iba. Sumulay kichay kustay, amyawan, kausan na iba. Chanata Kristo ni Sungki. Amakinakay, chuyaw chuniyay, songulay ki, makichay buwan. Amakinakay, chuyaw wawalay,
Songoleki, Ichaikua. Songoleki, Ichaikua. Kamyawa, Purin Maipa. Songoleki, Ichaikua. Kamyawa, Kausa Maipa. Gracias, Makichita Tumhaiwari Suchi. Gracias, papá. Gracias. Papá, orarin con mi palabra y quita. Gracias. Y chaga. Kay balay tayo pa iko eniso. Kay bata ko iko ay, Señor. Amaya, wakay pas. Nanay pas. Problema pas. Inyigita ka, pisi pa chichuncho. Amaya, kinabakulcho. Piksi chungkay cuerpo itaka. Inyigita kay banchaway ni warme ri neyruna. Inyigita kay banchay ko ay. Ate sa mi hawanga. Hawanga sanong kasa. Tay, ate sa mi. Lalo'y kinamasuy ka mo iki. Necesitay kin tay. Yan na pa'y kuyaway. Oh, Jesús. Gracias. Todas enfermedades, rimari, y matatanasunki. No sé, polmoncho, o macho, guasacho, no sé. Rimari canan. En el nombre de Cristo Jesús. Dolor, toda clase de enfermedades. Por la palabra de Cristo. Sal de mi cuerpo, dile. Cachay tu cuerpoita. Cachay tu cuerpoita. No haga tani. Chuya espíritu pa templonme. Mana guaja y pacho. Mana nana y pacho. Tai pa su tiempo reprende. Sal de mi vida. Remare. Reprende tu iglesia. Reprende coi. Cachay tu vidaita. Cachay tu guasita. Cachay tu matrimonioita. En el nombre de Cristo Jesús. Sal de mi camino. Apártame todas enfermedades de mi cuerpo. En el nombre de Jesús. Gracias. 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 Makichota tumhayawari kusunchi. Yapayanchik. Imainam Bartimeo Sotío Jorunata, Señor Taporca. Matatahamunan kinyo haruraneta vida ikipinirja. Achainam Cristo kay timbra surat ni kuachik nyo ganchikta. Mata falta sonki kay pachu. Wakay chuamosunki. Mamamusunki. Nyogam lado ikip kashkani. Asui kamoy nyogam yana pasay ki niwan kay timbra surat. Chay chumana kusi kuchuan. Chay chumana agrasi kuchuan, mamita. Seguimos adelante. Vamos a dar 3 glorias. Gracias, papá. Gracias, palabra de Quimanta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Palmas para Cristo.